Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya-ke funa indaba ezisematheni, iy'ndaba-ke zakhona la eMzansi. Cela-ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe-ke iy'ndaba ezibuhlungu, iy'ndaba-ke ey'thinta umlingisi wakhona-ke la eMzansi. Umlingisi-ke waduma kakhulu ngemuvi iTsotsi, uPrsley Tshweneyagwe. Sekungene-ke iy'ndaba ezibuhlungu, iy'ndaba-ke nje ey'shaqisayo. Kubikwa ukuthi-ke akasekho-ke emhlabeni yena-ke umlingisi uPrsley Tshweneyagwe. Lo mbiko usanda ngena and bengingakaveli iy'ndaba ey'ningi ukuthi-ke kahle kahle kwenzakaleni, kodwa-ke mbukeli makuhamba-ke isikhathi ngiyobuya-ke ngizoku-update. Iy'ndaba-ke impela-ke lezi ezibuhlungu and iy'ndaba-ke ey'thuse nje abantu abaningi lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Sithi akalale ngokuthula, iy'ndaba-ke impela-ke lezi ezibuhlungu, iy'ndaba-ke nje ey'shaqise iningi-ke labantu. Yizo-ke lezi-ke mbukeli iy'ndaba ade ngikuphathele zona, ngizobuya-ke nama-updates. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.